Jotono khajang dakokte bukukchong jara ani video nai tongnai jotono kha kamya paro kok kisa nangkuman kok sana bagui non besrung phaimani kok normo khana kana china agartalawo je kisa school tongmani belai kazam school umankta school Buswkango Kavi guru Rabindra Tagore ni just statue thepana Naimani ba Naimani abonti kok kisa sawana actually जों history no ragi nai ke ba जों history no साइमना थांगा के वाकान तो स्कूल उनका फर्स्ट जे फाउंडर अब मशीन बुबाग्रा बिलचंद्र माने को 1890 माने 1890 वो उनका फाउंडेशन उनको वाकान तो स्कूल फिर अब स्कूल में बुम माफरू वाकान तो या अब उनिया बोलो 1896 सो चिंते खर्च बुबाग्रा राधा किशोर मानिक को महाराजा बो रासिंहासन आसमान परे बो राजा मानी परे ओ स्कूल में बो डेवलप खाइया डेवलप खाइमानिया बोलो त्रिपुरा किंगडम नि खरसा मंत्री माने ताबु जे मंत्री हतिया आ समयो जे मंत्री दंनाय जोंनि त्रिपुरा किंगडम नि बिनि बुंखा श्री उमाकान्त दास बिनि सामुन काहा बा बिनि एक्टिविटीज ना हामजागै आ स्कूल नो बिनि मुंगै उमाकान्त नि फारि रेखा हासि आमुनखो 1904 आबुनिया गलो स्कूल ताबु चलै दं बेले काजाम स्कूल काहाम साइमन फियाबा क काहायसि tabuk nordon khobor onkhajak Kavi guru Rabindra Tagore ang respect khayo belai ke ang je Kavi guru respect khayam tiya ang respect khayo phiaba o Umankta school ni Buswkango bin stage ujer na Naimani umon pishone akun logic nu huja gya umon pishone mane kun meaning se career ni stage na ni o school ni je founder kachin bubagra Bijondra manik ko abunia golo chinte khorsa bubagra Radha Kishore manik ko abunia golo je Sri Umankta da jin mungbai school Bong istesu, ano ungkha ke kisa, taisa masang kamu. Fiaba Kavi guru Rabindra Tagore istesu orang mana pun meaning husaja. Abo chin lai buma cini jadi berasarung ni je history obono musina nai masih ang totally condemn kayu. Om te jenis no cini di berasarung je emotion. Cini di history tongmani abono Jun musina reglak apa guys yang betul pagi pal ke sama kurang mati sanai angin kurang disai tong nor pagi pal kurang disai tam ni make obo tini salta sini ya agi ba kabang sini history no kabang ma pujali thangka asto golmar no soy begang sanamka sini ojen te pele Buswkango kene murti buni jagani boroni murti rekha abo belka saya kalau ang boron soman khayam ti soman khayo he pano sini history bacin live mano sebelum mana yang dikhaimani belai saya angkon ning ka history agim sau anor go phaji pala khor di salaya na abuni bagi hambai